army takai ne mewada tagita ba phado khala bo kwa gnyo dot klu go lo pamnu khole ne me kwa le chak tok ke ne kotule army mege kotule bodo mege tagro roi ne meda tar khala agagu ya ge tibuko bo do meda tar khala kama phoge pa gnyo la lo mu lo pa de pa khel ke je mege no kle la thiru ko se le kle le ba mege ni lo pamnu khole ne me kwa ne le man plo li no la bo pota li le ne ba te ba kha federal democracy ne le man plo li bo do man plo agreement mege methodota agreement mege pa gnyo de pa no do ta su le ta le lo nai ba me ko ko pa ha ne le ba yo le ge thiru ko se de pa ni phene kan ni order NLD he thought ma we ro ta gro myo lo le bo pa gnyo ko wo ne nai bo gnyo do ta su le ta le phene kan ni ya pa ni ke wada our DAB chairman Democratic Alliance of Burma chairman do when Mexico NDF National Democratic Front chairman Bapala Chino NCUB National Council Union of Burma chairman do kholo da le bo do ta su le ta le ako ne da pa ge wa aglu ti le man na plo ne ba lo wa da le ti da chu ke ne ba blog da ti no le se ye da pa ne pa ti wa li le mya u ti no pa ge wa po sa cha le pa li o lo wa po sa cha le do ti da ta ma ti ke ra da ne pa ge ne le ta do to li no se yin le na nga yin da pa se ko ne no le ti ru ko te pa bu ko do ta ke te ke to ta ko do ta blog do ta ba no ko le sa to le man na plo li ne theory ko se ne me ba te ne federal democracy constitution ne kwe ta ka no lo ando